Abusia kasa gist na sanso kasa hit. We dia hit ba abusia se mo beka ya na no adam the story bi ba bedan wo ana me kire se eye abofra 17 years abayiwa awo SHS2 akakoda be man chen ama enne amene o kasa yi eba edan na so abusia abofra no ne maami ana ne netin maami ya ba be piemu e wo fidem ha se ya odin sama wodi etu dwa na kyesa abofra ne abofra bone ankasa na sa abofra no wanye beifo ne beka ne so abusua yenkwa ne yenkonkoti asem ne mu nkyeremu ye ba ne ato yenkomo twetwe no eso mame na what to say ohima yesu say wo je na wo e na Jacqueline na tete wo say ye kafra na ba ne say na wa moduko yi ana wo de table be hurahura me meboa Hey. And I want to come. Then I rasta police and my baby. Mammy, what do you know? Mammy, what's it say? Mammy. Until on no, I want to see what's in Chenko Sukuno. Chain or power near baby. Why? Did you them, Mamma, uncle? Yo, why, man? Area is so. Kafra. Yay! I wore more to baby Kafra. Did you damn the casa? I walk on my media war, may I may yin is a when you be your food, okay. Say, no, so when you uncle Pong, I may a duck is say, yes, here. And you know, correct, send Ramo frame me. And I'm a dent man for me TV now to hunt them, but Kakra me tea, dear. More friend me to me, ya no ye day. And mamma. Okay. Na kame pesa me this 30 baby na me okay. Na ni nyina ne se no akra ne start baby free wasi bebu taxi driver bi ti me pesa me start ho kakra start ho bra ene sa ye hwe mama enko ye hwe akra no entity yemu ene ni nyinimu a maame na okodi ne nchen no wa ye nyame adwuma bebre okay maame na ya ade bebre na akoda ya nkasa no ne maame ne maame wo ho na ne father de wa free okay kakra okay na maame na wo je no na akra we wo be 2 weeks na otwe mienu ba etese ne be ya okuta ne na maame ne ye den ete no okay na maame ne te no maame no so ye me maame na danfo na se wo situation na ne mada no ewo mu a na wo se wo gi akora no no ye den no watete no ewo mu nsem eti maame ne tete akora na ma akora ne beduru gina pen bi a maame ne si ba bi akora ne be ko school aduro bi a wone ne ba wo mu be buan wow enya ade so be ma akora ne ni aye den aye ne eti maame ne de me salute ni beble wa ye nya me so adwuma okay anka akora we no woni problem e wana sitina because anytime bia na ye ko e monita ewu hawa situation akora ne ye dey ewom maame ne very good on antiria e wona nsem wona antiria e wona nsem akora we yanko school for da ai woni how say ya fradumasa obi ani wa woni makora we e wa adumasa wow eya me ya say na mete ha asama ba kama me ne kura no e wasa ka me pempeni fo kwa ne dona se ma me na ya de me salute no ba bi o bia okay nti odi fie ba say na taxi driver na sam no ba ye no taxi driver na sam ne de me pa chew e wani de me nim okay now that time o ma me nchen until say enu ani mom na me bete taxi driver sam ye den ewum enu de me nim eti na taxi driver ndi no maame ho no maame ne ho na ni se o maame ne ho no wodu JSS1 ena akura we started I think so was starting me masam JHS1 yeah eti na maame no obenfie say that time I think say be about 13 14 na obewo eti maame ne ye no enu mu frɛ ye ni aso ye wo atwemata chiman e ho ne yetie okay ena maame ne say bibi ntimi pa cho me besi me boni enye maame ne say akua dia bani o Jacqueline pie ye hu no eti se se ya ye ya ha eti ya akukọ police station any other radio eti wadawroma
mommy paye enko se ye be hu no sabre no hwem be na say wa shimu kura kwa be I think say week or 2 weeks enti maame ne frɛ me no meba sabre no a wo yira de edi kan wo ko yin Madam for Beya, no cocoa bean. or they say, Even Cecilia. Oko pedeho. The one I'm a cut tonight. I didn't see a baby, I would tell no, be more be real. I didn't see an hour no, mammy, to walk when I can say, my minute till 1 hour 2 weeks. Inti bane say now to be free, one no more, a tree muko, one crowd be a question, what damn for chain, 2 weeks, what damn for Bana Bema. Your banner on in the bush and fanity. Ah, now what chan and chain. Me per dienti aneti, didn't ya? Maybe ain't you? Who obey ye? Mesa Ah? Hey, Fansafi when you some handy, who be a man? You will be. Who will be? That's I never hoy. And I pray how? Whom be I show? I mean, to your mammy, Mama, me to us on teach. Kasa ni yamu maame ni ba girl ena wani ni ku be ma ni Ghana ha se eni o musi sister akura we no wo ba ye nkyani ye ha mu da ye ha no ba bi opese odu wa blabo mu biara e de ne be ko ye be ma ni dudu se won ko school Ghana ha kura mai no mai ye no bo mai pa me pese didin beba okay bua no ama akura we ni da achi ese Nyankopon ko bi kwan ma no ena akura we su ye nipa bi obi ahu na penasem no penasem yeah wo ye good no penasem na msiyo ye de mpalibampo ye be hwedi nyame beye enti ye na no mu no ena asem ko hu ne ena no nadam fo ni nchen yo so ko hu no nadam fo no ho enti mami wo mu ko radio station bi ni modi okay to wo mu titi wona wo mu se we ba na me mami e ko twi we eti hwa na woman yi pie wo na eni wo mu so ne nsabela o eni adumasa police station wo mu di akura ne ko ye nti wo mu di ne ko ye no eni wo mu fira me that time na wo Dubai okay wo dwom me ye adwuma Dubai 40 pa wo mu tie me pa me ye adwuma no wo mu fira me se ehu akua enti hwa na ye body so eti asebi ko duru ehwo no wo mu bi sa akura ne se wo maame a wo ne tie no wo mu ahu eni ade eti ebe mu atena adumasa ha wupe ha ana wupe wase me ntina ho ena me se wutina wase da bi a watena nyini a wo mu hyewo ama akura timi ye kura babua panyini a wo mu hyewo bibie hia man na tunu wasi wo ene ne yele bua wo ntina ho akua ene ne de be ya ne sama me se akua de akura ne kura de aba ni sulo samehwe ni wotina ha bie mu a minnim de be ya dai ebesie entino so wase want na ha no ade sunsun de ne wonye dan won kona busuafo nti data no ko mu de ne ko mo maame ye dan e wo village ho ba bi o maame tie no maame wa nyina so number 1 ena me ye ne se o de sa na tie de a omla na ye nyina ya nwa atwema tachi ma ho me ena me pa cho me maame ene wo nua panyini ene wo nua ketu a wo ho nua na me hwe wo mu me wo da afa na nyame ayo madoma me ye bi nua na me hwe wo mu mama akwai bidi mi sam pa wa yema se me ka de ma fam wa akra we sam a me nya ho me je o ma bla bom da aho me je me nya bi da wo ba ya na me a ye ko pe school kwan ene ye de sabre na odi na free ma me no odi aba unche no ogina aba me nche no na je wo form 1 I think say third term okay ka we ko be wani wo mu be wie ena wan tro be see no won tire bi kura se ko be register fi na yin sen ebra mu a eni se woditi we but so sako school we onyini no ba bia mama me kaba eti ho na abedi mi nsam eni oba ye ne mama me for so me to me ye blafo oh me kwa 15 cities na me di amount eni oba ho na wonya start school no eni se mi kodwoma enkakran no di machi we ye good we ye good mama me kwa so le ameni akura yi na eko me kwa Assemblies of God akura yi so le o se mi ku kokra won ko na me se akua kakra mi enko utu akura yi fua da ene eja me ye kakra me se be e brenu nti no wo de ne ko to school wo ko school okay wo ko school all right JHS1 okay wo ko start ye ya ma ba bia ye anyinse no ba ye yo dia ye anyinse ne ba ye no
February ni mu me kwa adwuma ni sika me de ma no wadi ko school ne ho ne ma me totoma no entade obehye bibia me provide ma me kwa ni joma ona neska ene dwomfo ma so de ye ba wuni mi se de ye tie ye die dwa begu wo etie bi kura ne ma ye beto na bi enam bia ye de ye den ye de ye aduane ye didie wo baba oledi no aye bibia wo ba akua ye wei mama abe na ukodwoma na oba obedu fi be ta bi kodwoma e bia 637 fena na oba na afe na meba e wono wo pake no ma me de na ofie me ma me de ne tam bia wonya adwuma wanyini pa na me ma me de be 60 plus ene tam bia wanyini ene tam bia wo le didi wo fie ti me na me ti mi hwim sanya be ya yenyina nkura na ata no yenyina ye be didie because me mpewe ba ya ne akura ate ni obi be hu ne tam bia ni wifi ne wonyema no but so am pese ehwe ne se na chese oba ho no kra no modi bia se mo bia nkasa modi hwe no be ma bia ni mia na mi iska efie chopuma ni obi bia o modi bo kakra me pese eje ho no wo se wontena be se nipa be hu a ye be wezi wo no ni a wezi because oni apanyini no mia ni oledi modi bo e na akra no wawie ss the results aye kama oba na ene na wonu ya na timi akoni na de wonu kwa na se madwuma mu ho a wo hwe ho mame ene mi sister ba ko me salute wo mu o ton den mama mi to ko sia mi to ko ntomre nkwa susa akata Dubai fa hen mi wo Dubai na ntwenamfo no oh wa body flat gosio okay wa na me wo ko se me cheche o me na ntwenamfo ni na chia obi a no eti wonu me no wo ho no kula no chese obi a pa wa asem okay eti we na mi fi adwuma ebe afie February ni mu wo beba na akua ni fie eti mi di be week ni ehu akora yi mama oni ane confirmation ni akwa na nso mama ye be na ntia yi ba bi akora yi hye wana nso na bi awo abadwom no wo beba no bo se no afa edwom wa akire ho nwa no abeta ho na me madam fo ga ba akoni aburu no ni abusa no ko hen wasime ko adwuma sa ni nana ho na mafre ho wo be from si Jacqueline o ma ha o wo be ba akora ya ba won ka de okọ ye da meba sa time no a wo free adumasa ba eye o ma me ho no wo yira sa week no a ye kan he no ko hye ma wo o ma me roso kura wo ko hye ma wo hey kika woni yanko wo ko hye he first week na o yira ye no what the car do masadi oko wadamfo na afi ho ena no ye police case na say waba ma me ne ho enti once 1 week no ko hye he say Jerry one o ko hye Jerry ho enti meaning say no Jerry kan say oba ne wona unhye su ko atade bia na ne mpana ne no it was true o ta say bakuna na mse school uniform but ye ba kono me say wo yira first ko ma me wa wo yira first week no ehin na na wo hye nam se Jerry ho no ya na akọhye ho mi bisa wa ya na akọhye ho bo ni pressure ko for the car na we bi ayi wa se de mesi abo ne da na ote wo no na betre me say ya na akọhye ho me ka se me bo wa mekun me bo ba kon so na sunu ote wo enti na me say o compare dey wo ho eya dey na akọ ho chemu no friend of friend enti nyesa na mukosi match bia na akọ ye no for so ye no nenko February ni mu was started Saturday and February ni mu October 20th enti 1 week na akọ share wo di nyina na mo da barber shop wo da moto na ehye nchen no e ho na mo she na akọ school enti u free school na abeda boy ni ho na wo nyine wo maami ya wo ne ne tie ho se me maami wo ba wo no nko na koba wa nyine ne nyina me na me bele ye hwehwe na so information center what e nyamante on na abeda te be bia wo hye no beda te enti mama mpacho enra no wo de ye mfanyi se ni nyina emepem enra no Jerry kro no kobo be ma bi din se be ma bi nso yi ni ti a wodi bidie ni ade nyina ba se wono nso ene no na wo akoda ya wa wo mama me kan siso
Sa time na wo ye yin what school dem ko di ni uniform no dey akwahye jalibi ni wo jalibi no no se ho na wone no mienu di don wo dem akura wo ti school dem eye dai se bi kura wo ho chirew ana you provide ma wo de a wo se ya me ma me amene netia no wo di dia wo pe o me ni wo kwa adwuma sika wo bedi na de try no ba so ba bona sum na bote Mo mo fa ne sa me wo. kama bona na ya me ya sa free bone sika wo bedi na de no me kwa me ya panyini kwa me bla ya madwuma kura no me ni efie amu wutimi nnua wani wati bia die no obetiti agu me ha me ni ya adwuma me pese na wo pe bia na wudi eti me bo ba ma sali ko no boy no de say wa mama Salia no no so to enu so me ma me chire ma ba ho me pa chew enu sa wonyim ye no eye February March mu no ena wo se wo adane na February me ba akwa we wo ye de madwene dia go February na wo ko share ne ho ye ko March pass a ko ni 6 March eti na wo twantro eti February ni mu na nyinsa ne ye den February na be no be anim se minimo forget about we onim sa wonyimo me say enra won komo na boy me refi wo se na mo be ko March pass ene e ma wo sika safa ko yiwuti ena wo ko ye na wo she uniform ena Jerry P cast wo pel ena wo pene na ne die and I put it to you sa wo boa because mommy me be because so February started call ye there February na menya menses enti no hwane die no jalibi na na mkase ebeba because ya na see why na edie no why na fawo enu ni e Jerry no ba no onu pokwa no onim krasa menya wo bako de me say me pese wo YouTube say na wo betwa mentro so anaka ne nkasa preko fi se February mu ye ko March pass wo February mu so ma chini ni na menye ba na mafunu esanti no bi ehu enti mommy ene say we why say mu ma ne wo kan ni no de wo kan se March mu ena wo ko jaribi ho ena February na wo nyima obi anu sa wo nyima ene na jaribi se sa na wo kan de a tie wonu nenu masam no enti na chese wo ko jaribi ho February mu se February mu ena ho na no what you say wo di no gba ni ya wa di na cho enti ho na me si wa twa atro that is why no wa di na che eti ya na ya na me ko ho no asem ya wo ko fa gusu kwa 6 March nde na wo ko die gusu ko match me boa wo ko fa die wo ko match pass oh yes Messi mamu aye left right ha no jima no na ko fa ko match pass me boa anya sa usisi ni wa basa na TV to nkoma me boa edio so ko match pass ni mu ba ya no na madam e ba me wo odwo no say sister me no wo nkomo na ya frɛ me phone so nti me frɛ no eno si akoto pregnant test ni bi e dia test pregnant test okay wo mu dia test ni wo mu hwa ya na akora ne ye dey wonyam but yamra Sali akro no so na ho na mpese Sali akro no de ye tie firi me twan se wo beba Sali akro no ni ba mu na sam ne de ene se de koye ye ni we ni nyum na wo kire se woni jalebi na nyum no ena me ni me maame me bra mu na abusuafo ye ko jalebi wo fa ho ene de kwato abusuafo ne de anim sa akra no jalebi na nka me be pe na chi no na wo dwane ye no me ba ne se woni ne na ye den ena nyum ena no fa ne ye se ju ya beka de awate no wo be frɛ ne wo fa ase no so no aye den wo busa no eti ho no na mu aye bi anya den emma ena ne na nsa so ye sa aye den ekoye ne ye sa de kwoto wani mu biem ena papa ne se wate eti de besi bia wo mu no wo mu di mu aye be ye den ebe bre ye hu jalibi ni biem eti akura wei menenu na wofie obedidi obeye weintini antinental okwa ne madam fo na no mu kire nade no madam Constance wo mu na na ede ne kwa antinental okay enti Sali ano ye de be na Sali ano de be mu ne se weni nya 8 months no na nyina ye free kroma ba ye tete ho no onua ba ko wo private eti ho no onua ni nya akọ akoto no wo se ma ba bia flow se ni akua ni nsen no ena me se boy be na afre wo bi anipa ne nyem
from day one media me hu boy bia but dey o chira me awo chira ya awo se woni nenyem eye jalibi okay ene ade akoto na busuafo anim enti se be ma ban na ka cho se boy bi afre ai se nyin se no eye ne dia eye wono so ka hu bi ena me se be ma fufura afre se wo ka hu bia media me ni be ma bia it is how it man na ye den no je mu nsem mo ma hwe na bedu sabre no oje mu nsem timi kotena asale a ene se wo ye na wo nua ni nya akọ no na wo eje ko ni firi wo nua ni nsem woso woni me nanyam wo ya me bowudua wate ena akura we ka asa kire ba na me se me dia be me dia se eduru be dia din a no kura no da wo kura ni etwa biti ameka me dia be ma wo kira me ni me ye fu ewo obi ani be ma wo kira me a wo se woni nenyam ya jalibi kedi wadaruma se be ma fufura yiniti bomu a me dia ho asam de enyam asam ena me so no me na fa na busuafo onko be ma fufuro fie senyin sen eye wono a but wawa no muton ka kire me se boy ni de enya wo mpena no no na emom be ma woni ni wo ho a wonnim eye jalibi no eti wono ho enya busuafo ya den yakọ mama enu nka nkosi ya kan sa asem ni wie ya sa enwumela no ade a chi ya ma hu akura yi biam wo fie ho ati nesa wo kesi na nimu se enye sali wo de wonim sali a ni jaribi ani jalibi anadwo no na wo dwane ko ye ade a chi ya hu ni wo fie ho biam meba sali ano o ye jonki o she wanka sase de mesia majiru mu mu wanka sa bono you was na de gugu no fa fi na anya mo bosa o wona na neti ho no kasa wo kan nyina ba ha mete me say sali anu oye junkie o she oye drugs na so wo to wi fo mu ni de wo dem sa etire na obegba ma so wo she hwe wani ne wa no wo she ya kire wo nom na mun chem hey me say ya kire wo nom true or false force me bi an chem abia man eti danu akọ ne ba ya wo no ma me wo ho no a na wunya ni be be na bra ye didi eye den na de chi ye wo di 8 months nyin sen ekokoda jonki ne ho wo obefo wo de na ebe yi ne kan okra kire and no wo so down for keke mama awra wo sema wo mu kura ni se wo kwachi afie wo no ye pa akula ya fe wo fla ne fo mi si de no me fla ne bura me 100 times me be ya peke me ko me so a me ye kura mu wo no me nyi obi a me di agro ko me firi madwuma ba me dem me tv na me te ho nyi sere kwati mbase me mu akasa kura bebre ji wa home me say eya den na ukukuru 8 months baby no ede ne ko sali a no ho ekokoda wo ene ne koda sali a number baby na anim twroma ye nra ye ko ye investigations ewo entire mbisa so ye junkie ana no oso ka chem se wadamfo no na wo suku ni akoda wadamfo ni obi oton wi obi a wo hye it's our time ese se yes chire san koda wo se no nyina ye time no ye time san ye benya du se na kola boni school nka we ye de wadu central me de ruler ye de ba bruwa pe ba bia moada wo ba wiem enani ani ye na human rights na sa ne koda no wo bia na mu no mu jimi sa we ni jimi na wo no ba bia wadri you wunya under age me ka kire wo wunya under age kura ayade na 8 months baby no a wo ma me mo abo ho ka hwe wo de ne koda asale ho e ma ne no da na de tie no ana ma me ko krum ana ka se obedi body na o ma me sika na me koto ti me ko na mishia no mishia sale ano awo kwan mu no ana obisa me Jerry Wansem na msi mi hu no mini baby a wafa eti sale ane nim se nyin se ne ye Jerry dia onu wennim Jerry adamfo ne sale a ho de mintimi nche hey Jerry na adamfo ne sale a ho de mintimi nche yo eti obisa se Jerry we na so hu no no se de be se mi ekofie debi anu aka se obehweme ewo me hospital mi nyina hospital na we di wine o madam
Madam Constance. Eko advert na mebo kakra nsa na advert na ba wate. Why? Why? Because they say they can call there. Umpa bro. Mama wunim. They na ye pese yet here. Sebe ya wo hu besan. Fi seba no say ya na ye mu pi no ye wa kire ni su say akra ne kwa bia wanya ba tan bia ma na hwe no. Bia community. Na so ne nkire mu a wa be kire say mu bo mu modin bia na nso tiboni enfentu bata Jacqueline Amponsa. Present madam. Jacqueline Amponsa. Present. To national anthem na me hwese school na akọ enyina no march pass na nka wo be kono ye to yanka betia to Wono. sorry jina wo fa to akoma so ne yanko Ghana ya wo man yanko sorry oh my anso sa national anthem de wonim dada yanko national anthem e to de nsa buyachi na march pass nka mo kwa be kon sai Konisi. enti mi se to national anthem no ye to ahyenso de be ne ye Yanko. God bless her. Mami, ma hu mene so. To no se de ugina assembly grounds na to nwum no. Se ya wa nkonkura boni school ha kakra ye de ye uyakra. Be mo ani ada ho yanko. God bless. Acho volume no wo for mami. Yanko. God bless our homeland Ghana. Na sada we. Na una ne ba ku wani mu ba ku waje. Fa bo hu yanko. Yanko 1 2. God bless our homeland Ghana and make our nation great and strong, both to defend forever the cause of freedom and of right. Hey, The cause of freedom and of right. Anya propriety. O de to aso yanko. Fill our hearts with true humility, make us cherish fearless honesty, and help us to build this praises. This so personal. Yanko, It's all I am mine forevermore. You told me no. Yanko. And Help us to build this praises to better our will and mine forevermore. Tisenka Samri. Wa for true wasi. Jacqueline. Ena wa true bia. Enti nkenye. I don't know why you musa. Huh? I don't know why you musa. Obeko school ni bi ma na unko. Message man remember. I don't think na obesua adwuma. Unko school. Adwuma be na obesua osua. Adwuma be na obesua osua. Hairdresser. Open hairdresser. Unya counseling pa me de watch mami. Na ono no odi nufu ba kuso odi hwa so ntem se ya. Wo ba hwiase be ba na adwene mu ada ho ate. Chance. Mama, yan twere dwada no ma Jerry Crow no wo mra. Na producer so na me kire a ye bo modern ase betimi ehu sale ya no. Na ye de no aba. Na me pa cho me wi. Ah wo de kon fa kon ho ma me. Oba de ese ye kabia no. Ye beka. Big mama kakakra bi 1 minute na men come ma me na wo ha. Ohima said there ukaye no pray ni say maami ya ma de oti ana ye kura ye bitimi adase ni ma me ho mfa ne nti ena rusua wo de because nra akola ni nsema wo ka no kire say we ji mi na we ji mti say de rusua na odem no ye to na sawura Yeah. Yes, my can ma mo me die. Okay, evangelist yanko. Abayo ko ya, there's no Nanso no maami ba ye ya me hu se wo na wo ya akora bone. Hwe akora bi wa ye fumbo na nim se wakosa wo. Wo ye ne den hwe de wa bra bo aye. Se wo ye se krama ba tan ya. Wo nya e. Why unzo why tan. Ya wa wiem. Enso ka wo mo fe pa. Pa su ba bo ya akora si ama ye ni ankono ho. Obenum wi so wonya no mi obenum wi. Wonya ti wi du se wom. Obe John Kinabra bo na say. Okay, evangelist. To me so 1 minute na me. Nhyira. Onkwaso. Yeah. Naima, mumunya hunu de ga no akoso na setena mu. Wa nom wi nkwan. Okay, odi bia kan os. Ana wadi wi tofe. Okay. Ba sa nwisie ndi ontwi bi. Ba wi woni ni padua. Okay. Wi adana ni so. Wi no. Ana ade asa akola no ye.
bad influence. Okay. From friends. To kotena. Exactly. Okay. Namfo adwen ene na adwen odema namfo no ana ma na wie ni sei eno a wo kan se na danfo no ne ko barber shop ana na danfo no ne guy ba ku pie ye nti adamfo ani ntina ma wontimi antina babia na ya yese behwe no nti e bad influence na ase no ana otu sa na mo ba ko mi no mo man wi to fidi eno so ye wo to fidi o mo ma mo wi fi ye wo ayi aduo bi o de ma prako o se prako o ma ni yonko mfo no okay prako o ma no kwa ma be ma mfo no nti ye wo aduo bi o ho se so mo de aye to fe okay eno na mrante ni de ma ya no sa aduo no ye de afra ade de aye to fe nti se ye ma obi na na hima uko obi nche no mo obi dia yes no mama mbe na ima tie na wa ya so bo tokun na ima bra family sa to finu nye gibi se pe no akono aba okay nti nipa hweye se nyanse ye di gun de nsamu ma obi mo eye tofe okay obeba ne gugu o de tofe obeka se ordinary tofe udi ya on na wakono afi na o pre nti se be ma tache okra uni se okay lady for 1 minute be so na men konkomo to so me no so mami we de nsenu aye kan bebre said the him kind like o boy no be kasa but me hunu se abofra na nkasa the fear of a mother no wanya because nanafo no omo different way omo de tete mfra omo tinya ngora no gro omo ntie because omo ni so ya abrowa but wadwuma ni nti wonyi adagye bebre wo fie ende mete wase ebi anka ya de wo obi kro support wadwuma mu na bi a wo de bi wani ewo fie nkakra but ni nyina no e waye bi but yenhwe ekire de ebeka no ne ehu de ebetinya because ya bebe bia wadri de a just big mama said it. Oyerepa FM. I didn't know for vision. Hey, I'm afraid I'm for bonne papa. Na me hu ne say wi e woni moje mu. Oya bofra bonne ankasa. Na senko fa be man sema kasa jimi ne nkwasiade oye. Ko bejai. Kom ben hu kra. Ko be ben hu kra na nke nuru say kontumi nkonkoda be man chen for 2 weeks na eso wo ba bone a oto baby wo ma me situation wo mu hu ne mobo etu sa na monwe wo ma me nuanom no mpo ajew hyew wo nana try ne best omo akomuti abom try omo best say omo pebe yi baby papa ma wasi omo peda achi papa de ama wo na wo so ba be ye raba papa hye abrabo bi a wo bo abrabo bi a wode uti akwako shem na sisi awaje wani su yo mehu yanka no hwe na aka echi ne aye ne e bada wo na so wo hu akora ne papa we se media nso se ye we dia a wo hu asem ne tin hu ne nan hu ne mfim wo hu ba bia kole ya bofa bone ankasa we twase ye twa na chimpre pa ye hye no na adwen ba fi wo be ma wo book aye wadanfo aye wunua aye wompena aye wo bibia na wo so mo adwen nyina akọ yi wade hia so be ma nikem kwadu na ye wo de e ba wa bansonso na wo ba be kan wasem so wo san ba be twantro nti senka ye ntie maame yenum asem ye ntie maame so nya wonim fa sa asem we hu a nke be ka se obi tincha be ka se maame e na nhye wo yie o ma ekomodew e na den e ke kansem ensem bebre nso na enye no kre ka maame ne de blame ne be ma no esa se enyo no ankasa ne benti be ka se won hwe wo yie abusia ebre we ye bre wo se ye de ye nan isi fom wo se ye de ye nan isi fom pa na ye hye ye mama ye wane yie fi se so omo kọ a omo na nyinsen ba omo be kari omo be bre nti wo se ye ma ye ni ekọ mo ho pa ye discipline omo yie na me penimu yi kra se me sori efi me fie pa kwakoda be ma nchen ma de ache me kra no menye bi da o me te se me ntumi mpo na maye o me ntumi na maye na wo bebe fie no kra na ade ama o me ni popi kra no de yo mo mutai apai no ma brezi pa de si won mo twen wo no
wo suro mpo se obekọ na wo de kyerese gangaria gangster ade wo ni wi for na mingle ntebe den ntunya akukudu akwa be manche for 2 weeks wow abominsi mama abofra wanye beifu ane beka ne sha o pasem de amane mama nua nya kwaka se enye ne benti onhwe ne yie o pasem de amano ohia se bompa ye man pa ohia se bompa ye de man etutu ni nyina afiri wo man senso na adwen no na sebe eho atochema kakra ye fa ne nko hospital ne enko hwe na adwen ne ma na duro bi enwo ne mpa ne bi na adwen mrafi sisi awa ba ye bon one unnu ba bia wo ba ye bon one o kwa kosua adwumen sika ben na wo de ba be hyewo edi bia hwa abofra ye ndwen saade ne hu ye di nsem hu a ye ndwen saade ne hu so chena bi no BBC a ye ne bebre na jaribi e ba sa wanyinsen ya obusuafo ko ne wofa hoyi ese wadwane a wo mu hu na kira kwan ntisisi a brabe papa na wo sa 17 years abayi we o ba bebo brabe na o ba bebo mumie hye o Ghana youth ye kana mu ntie a se ne magensem a mo ana mo bebre ye se tufu antie ne wo meti kopo ye tufu no wantie a kwa antie ade na ofutufu onso ne ho onna ansa na obenye obi no ama na tufu no na nipa no do pa na wo no da bra ebedu tama wo be ready so obi metufu no na ofutufu no okọ no ni ho biem ontena ho saa emfa ma wafebo nti so bi enya daje ese ne mre na otufu na watie okoto so obi etu ne bafo na ne bia to kotokuom du bia to kotodwem na watie pa de to hofo na abrabọ ne nafom sisi aga na ye din ye wiase mu kra tese ba bia njoye so to wanamon tese wo ye obra se ya nye bre na abebre umie hweye ne ensesa ye brabọ na ye bon na se anya ne sa aho kire ne ye befem ye besre asa ne yedi na wo bo obra ne ya wa na wo befil wo mama me so me mama de fa ma ntiti afutuo na fetu hofo no futufo ne ho na abusua mede wo esi ha sei da sene jaribi yensaka na ofidiem ha sei na abrante ba kono so edinani be kire mu ha sei ya ne be kwakosi bia no me hye obo se mede ba be dan na wo so ahu ne asem no eko ne ye kwakohwi da sene ye be san so ahia na me ka ho se aha eda so emergency Ghana TV like video na share na subscribe medin no na Accusations adepa ye be san so ahia se mantime ke na se menemo edi enkra